Mipum Siarnak atumpi kul. Kadesha lungpi sung in tidai aswak. Tlamai sabi ka Israel misen people chu zin nelron antleng I Kadesha ria mun an kor. Chutoka Miriam chu athi I an phum. Chule misen pi ranga tidai a umlo ruanga Moses le Arun neni punzai dingin antong khom o I hiti I sinak chun kan unaw Israel mi rekat pol thon boy pa I pon thlam maya kan thi ve nung la athason ding na in zianga so hi bang tuk ram thima hin in thlengpi hi toki kan tilwa pol thon thi dinga mo ziang ranga so hi vek ram chalo ziang man akhau thailo nak ram I hroidinga chun Egypt ram isin in swa pi hina ziang man omlo fang le theipi sabit le taleti tla an umlo tidai inding reng man a umlo tia an punzai chumcho chutika misen pi ma isin Moses le Aaron chu Anthony ponthlam sangka maya anding chutoka leilunga anbokki annena boypa I huham tleunak chu arong lang boypa in Moses nena Thukam kuang mai I a ummi kyang rol kha la ola nangma le na u Aaron in misen people chu kau khomu chutoka misen pi mu nga roria chun khitok I a ummi lungpi khi tidai suak ding in sim ula tidai a suak ding chuti chun khi lungpi sung in tidai na suak ter ding I misen pi si se until va pol si se tidai an inding tia ati churanga Moses chu boy pa thupek nak bang tukin a fe I kyang rol chu alak Moses le Aaron in Israel misen people chu lungpi maya chun a kau khomi Moses in ngayu nan ni ral thau pol nan ma I ranga asilo mo hi lungpi isin tidai swa ter re ro atul chu ati I Moses in akyang rol chu a thlir I lungpi chu vaini avuak chutika tidai chu a phut zwar zo I misen pi le tilwa pol chun an in sikhal sela boy pa in Moses le Aaron chu kathiang lim na khuham nanzum kimlo ronga Israel misen pi maya tlam tling in upatlo churonga hi misen pi pol pek ding I katiam mi rama nanni in nan throi suak hailo ding tia ati chui mun chu Israel mi pol in boy pa ne ni an punzai nak le boy pa in athiang lim nak huham alang ter nak asironga mariba tia anti Edom sang prang in a el Moses in Kadesh isin Edom sang prang nena palai atla chui palai pol in Edom sang prang nena na unaw Israel rin pol in thu alaucha ziang tlukin harsat na kan tong ti chu nan thai thlu kau kan pu le kan pa pol chu Egypt rama an fe I kumrei pi an vung Egypt mi pol in kan pu pa le kan ma pol in ti siat tukronga boy pa I nena bom nak dil in kan aw nakin thai I wan chung mi pakhat arung thla I Egypt ram in swa pi atuwa chun nan ram ri kyang I Kadesh khwa a kan in zang fa ola nan ram sung in feter siang ramo kan ma si se kan tilwa pol si se lam zini sin zin sak zin thlanga kan piel loading nan loa si se nan sabit mun khal a si se kan lut loading chun nan ti krupoli tidai khal kan in hrim loading nan ram sung isin kan liam hlan lo lam zin pi long kan zo ding anti asi tia ansim asina in idun mi pol chun kan ram chu apal in nan pal hrim lo pai nan pal asi a chun kan rak swak pai I kan lo dau ding asi anti chuteka Israel mi pol chun lam zin pi long kan zo kau ding kan ma in si se kan tilwa pol in si se nan tidai kan in pang asi khalle aman kan lo kon kau ding
nan ram vai khat pal pha te long khi kan lo dil mi chu asi anti edon mi pol chun kan ram nan pal thailo anti I Israel mi pol daudinga anral ka pol tamzet riam nam thazet thon anpok chuti in edon mi pol I an rampal an siang lo ronga Israel mi pol chu an kiri lamzin dang an thlun Arun athi Israel mi pol chu Kadesh mun isin an pokki edon ramri kyang I ummi hortlang an thleng chuto ka chun boy pa in Moses le Arun hena Arun chu Israel mi hnen I pek dinga katiam cha mi ram a thleng lo ding zianga ti le nan panni in Meribom a kathupek mi nan thlun du lo I in dau dal ronga Arun chu athi ding Arun le afapa Eliezer chu hortlanga fe pi ola Aruni puithiam thilthom chu hlik ola Eliezer fruktero Arun chu khitoka athi ding tia ati boy pa I ati vek chun Moses in atwa the misen pi mo hortlang chu ankai I Moses in Aruni puithiam thilthom chu a hlik saki Eliezer a frukter chule Arun chu chutok tlang para chun athi I Moses le Eliezer chu anrungkir Israel misen pi in Arun athi an thaitika anja te in nisom thumsung mithinga in an Mipum Siarnak atum pi kul